twongeye kwifuriza ibihe byiza twizera ko muri mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Rero tugiye kureba amakuru ari kugenda avugwa, amakuru mabi nduzi ko ari mabi, dore ko hakomeje kugenda havugwa inkuba yakubise abana babiri bakitaba Imana ngani muri Rutsiro. Abana babiri by'umwihariko batoya cyane b'imyaka mike, umwe w'imyaka 10 n'undi w'imyaka 17 bakubiswe n'inkuba bahita bapfa rwose. Ni inkuru y'inshamugongo yabaye muri Rutsiro, ndetse hari kuvuga indi nkuru y'umusore wishe ise umubyara, ndetse undi mudamu nawe wishwe bitewe nuko yari yasinze akicwa n'umugabo batumvikanye neza, byaketswe ko ari uburaya ariko bigahuzwa nuko uyu mugore yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Byagivuzwa byombi. Rero izi nkuru tugiye kurezera hamwe muri rusange ko byagiye bigenda, ndetse n'ikibyisha inyuma nuko byagiye bigenda muri rusange kugira ngo bino byose bibe, nuko benshi bakomeje kwenda bivuga mu buryo butandukanye. Mwese tubaye kazi kuri channel yacu yitwa Jab TV Show Rwanda. Rero reka turehere kuri iyi nkuru, urupfu rw'umugore umwe wishwe, dore ko ku tariki 23 2025 mu karere ka Rutsiro ndetse mu murenge wa Musaza, umuturage witwa Ayinkamiye Pauline, uyu nguyu warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, yasanzwe mu nzu ye yapfuye n'umuturanyi we. Amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe nuko umwe mu baturanyi be yabyutse avuze yuko agiye kumenya amakuru y'anye n'umuturage we. Yavuze yuko kugira ngo bamenye amakuru y'urupfu rw'umuturanyi wabo, waruko bamaze iminsi 2 babona inzu ye ifunguye ariko nta muntu n'umwe umuca iryera, ndetse nta muntu ucaracara hafi aho ngaho y'iyo nzu, cyangwa se ngo abe yabona umuntu utamba hafi aho ngaho. Rero kujya kureba aho ngaho hafi iwe, umwe mu baturanyi be yinjiye mu nzu, agezemo asanga Ayinkamiye yapfuye, yaraguye ngo mu nzu nta kirenge ndetse nta nakivugira, ari aho ngaho gusa. Igihe turi gukesha iyi nkuru yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Rutsiro witwa Kayitesi Dative, avuga yuko nta makuru arambuye baramenya kuri uru rupfu rw'uyu mubyeyi witabye Imana, ndetse n'inkomoko y'urupfu bataramenya neza ya nyakwigendera. Gusa ariko umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye ikinyamakuru Igihe yuko Ayinkamiye yishwe, ndetse ko abakekwa kugira uruhare mu rupfu rwe bamaze gufungwa ndetse batambwe muri yombi. Ati mu bafashwe harimo uwitwa Dukuzimana Silasi w'imyaka 30 y'amavuko. Uyu nguyu ubwe yiyemera yuko yamwishe nyuma yuko bari babanje gusangira inzoga mu kabari, nuko baratahana mu rugo rwa nyakwigendera mu masaha ya 3:30 z'ijoro, ariko ngo baza kugira ibyo batumvikanaho neza, cyane cyane bishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Ahari bisobanuye ko cyangwa se bivuze yuko uyu nguyu nyakwigendera yaba yaragoye uyu mugabo batahanye kuba baryamana agasano atamworohereza, rero bigatuma byaba intandaro y'urupfu, kuko nibyo byatumye uyu mugabo ahitamo kumwica, kuko atarabashije kumvikana neza nawe uburyo yamuha ibyo amuha, ndetse no kugira ngo bakore ibonano mpuzabitsina. Abazi uyu Dukuzimana babwiye ikinyamakuru kandi Igihe yuko muri 2019 yakatiwe igifungo cy'umwaka azira ubujura, ngo nuko yagendaga akora ubujura cyangwa se agera akaboko karekare. Ubwo urupfu rwa Ayinkamiye rwamenyekanaga, abaturage bahise babihuza nuko yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa RIB yo ikomeza ivuga yuko ibimenyetso byerekana yuko urupfu rwe rudafite aho rushingiye cyangwa se nta sano rufitenye nuko yabarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Agira ati ubu ngubu iperereza ry'ibanze rimaze kugaragaza yuko urupfu rwa Ayinkamiye ntaho ruhuriye no kuba yaracitse ku icumu rya Jenoside, ariko iperereza rirakomeje. Ubwo hagize andi makuru amenyekana nayo mwayamenyeshwa. Hari kuvuga kandi indi nkuru y'umugabo uzwi cyane nka Vesa nawe Gatsibo. Uyu nawe wishwe n'umwana we yibyariye mu nda. Uyu mwana akekwa kwica ise umubyara bitewe n'ubwumvikane buke ku masambu. Undi muturage wagaragaye yapfuye ni umugabo witwa Gahakwa Vincent w'imyaka 46 y'amavuko. Uyu nguyu wari utuye umurenge wa Kiziguro, umudugudu wa Nyarurembo, mu kagari ka Rubona, mu karere ka Gatsibo. Amakuru avuga yuko yishwe ku tariki 22 Werurwe, ariko byamenyekanye yuko yapfuye mu mpera z'icyumweru cya tariki 29 Werurwe 2025. Bivugwa yuko hari hashize icyumweru yishwe, ariko kuko yibanaga mu nzu wenyine ntabwo abantu bigeze bamenya iby'urupfu rwe, cyangwa se ngo y'umuntu wabihwihwisa. Niko byagiye bigenda. Rero isobanura yuko iperereza ry'ibanze ryagaragaje yuko yishwe n'umuhungu we witwa Hakizimana Jean Claude w'imyaka 21 y'amavuko, ndetse ko uyu wamwishe anabyemera ku mugaragaro. Dr Murangira Bitseri uvugira RIB ati mwibazwa rya Hakizimana Jean Claude umwana w'uyu mugabo nyakwigendera yiyemera yuko ari we wishe isi umubyara.
ko yari amaze iminsi amusaba umunani we, ise akawumwima, undi ahitamo kumwica nk'aho yakemura igisubizo, yumva ko igisubizo yafata ari ukumwica. Abaturage baganira n'ikinyamakuru Igihe bavuze yuko kwa gatandatu tariki 29 Werurwe 2025 uyu musore yagurishije ibitoki 5 abeshya uwabiguze yuko ari se wabimutumye, kandi yuko se yagiye i Kigali kwivuza, kandi ko yamusabye kubigurisha akamwohereza amafaranga. Ukekwaho kwica Gasana Vincent afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kiramuruzi, mu gihe ukekwaho kwica Ayinkamiye afungiye kuri sitasiyo ya RIB Gihango. Dr Murangira Biteri kandi yasabye abaturage kwirinda ubusinzi, dore ko hakomotse imbarutso y'uru rupfu rwa nyakwigendera Pauline, ndetse amakimbirane n'ibikorwa by'urugomo kuko bibyara ibyaha bikomeye cyane ndetse biremereye biganisha no kukuba habura ubuzima kuri umwe mu bantu bagiranye amakimbirane. Ndetse kandi yasabye abaturarwanda bose kugira ubworoherane, bafite ibyo batumvikanaho bakagana inzego za leta zikabafasha kubikemura mu gihe ubwabo batabashije kumvikana ngo biganireho bakemure ikibazo hagati yabo, bakaba bajya bagana inzego z'ibanze zikabunga. Indi nkuru nk'uko nabikubwiye iri kuvuga aha ngaha none i Rutsiro, nuko inkuba yakubise abana babiri bahita bitaba Imana ako kanya. Inkuru y'incamugongo rwose, dore ko abana babiri barimo uw'imyaka 11 n'uw'imyaka 17 y'amavuko bo mu karere ka Rutsiro bakubiswe n'inkuba bahita bitaba Imana. Ibi ngibi byabereye mu murenge wa Musasa ku isaha ishyira isaa 9 n'igice z'amanywa mu kagari ka Murambi mu mudugudu wa Murambi, ndetse ahangane mu murenge wa Musebeya akagari ka Kabano mu mudugudu wa Nkereye cyangwa se wa Nkereye mu masaha y'isaa 10 n'igice z'umugoroba kwa tariki 30 Werurwe 2025 hari ku cyumweru. Rero amakuru cy'amakuru Igihe yagiye itangaza yamenye nuko muri aya masaha inkuba yakubise umwana w'umukobwa w'imyaka 17 y'amavuko ubwo yari yugamye mu nzu n'ababyeyi be, agwa amarabira ako kanya arapfa. Bagerageje kumujyana kwa muganga bataragerayo ahita abapfira mu maboko arapfa. Naho muri Rusebeya umwana ufite imyaka 10 y'amavuko ubwo imvura yari irimo igwa, inkuba yakubise bugamye mu nzu iwabo mu ruganiriro ari kumwe na murumuna we, ahita ashiramo umwuka nawe uwo mwanya. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Karekezi Twizere Bonaventure mu kiganiro yagiranye cy'amakuru Igihe yemeje yuko amakuru y'uru rupfu rw'abo bombi ari impamo. Ati nibyo aya makuru ni ukuri rwose, inkuba yakubise abantu babiri bo mu mirenge ya Musasa ndetse na Rusebeya mu karere ka Rutsiro, bahita bitaba Imana bose uko ari babiri. Mu bitabye Imana umwe yari afite imyaka 17 mu gihe undi yari afite imyaka 11 y'amavuko. Iyi mpanuka yabaye mu gihe cy'imvura yari irimo inkuba nyinshi cyane. Polisi y'u Rwanda yaboneyeho kwihanganisha imiryango y'ababuze ababo ndetse inatanga ubutumwa bugiye butandukanye ku baturage. Ati turihanganisha imiryango y'ababuze ababo kandi tunashishikariza abaturarwanda ndetse n'abaturage bose muri rusange gukomeza kwirinda ndetse no kwitwararika mu bihe by'imvura nyinshi cyane nk'iyi ngiyi irimo inkuba, ndetse bagakurikiza amabwiriza ndetse n'ingamba zo kwirinda inkuba zirimo kwirinda kugama munsi y'ibiti birebire cyangwa se ahantu hitaruye n'ahandi hose hateza ibyago, ndetse kwirinda gucomeka ibikoresho by'amashanyarazi nka televiziyo n'ibindi, cyangwa se kuvugira kuri telefone mu gihe cy'imvura nyinshi cyane cyane irimo n'inkuba, ndetse kandi no gushyira imirinda nkuba ku mazu aho bishoboka kuba bifite ubushobozi, ndetse no mu nyubako ziberamo ibikorwa bihuramo abantu benshi nk'insengero, imisigiti, ahantu habera ibitaramo n'ahandi hatandukanye hahurira abantu benshi, kugira ngo hirindwe impanuka nk'izi ngizi zatuma haba impfu z'abantu benshi mu buryo butateganijwe kandi bwabugiye ari igihombo ku bantu. Dore ko umuntu yagenda apfuye azize impanuka nk'iyi ngiyi ari igihombo gikomeye cyane ku bantu bamwiyorotse n'abandi bose bari bamuzi nk'imfura. Rero tubashimye mwebwe mwese uruhare rwanyu mu biganiro byera kuri channel yitwa Ajab TV Show Rwanda. Reka mabwire Imana ikomeze kubayabinda, twebwe turabakunda cyane, Imana ibarinde. Ajab TV Show Rwanda.